Baba Tosha kanatoa wewa mundu kwambanja unguthu Ruto musumbe ba unguthu ikiacha unguthu nusu wake ukona kamba nene kwa chati mothe kambinu naiti no ainya keme naitibu anyukome naitibu I asista wenyu me naitibu na siana sienyu na mwitu amwenyu na atoi wambole uleo kwambothe kakiti chanyu kuichao kona mothe kambinu andoima uleo kwambothe kambinu ya awi chao ilo toka siene tumasenyu kwa kindonza ukona kamba dhimoni mbinu ya mundu mota banasia motu makwasi anasia idhesia chawa motoye ene mbinu ya angania ene ikiti changania ni mukulia te ya kamba nyukwende ketie kana nyukwa sombo muthiti nau au ndembi noe kana somba nyukwe ketina mwe wakua akamba tio munewie katiwa nzoka kwasia musila akwenondo imoko yu Raila Odinga akwenondo imoko katiwa nzoka kwa ndoa kuma kusumbie nyukwe muthiti kwa ndoa kuma sumbie mukau muthiti kana imukau monga mbinu kana ninyaku monga mbinu kana natu imakwe nyuma monga mbinu kinoki kana na ndwanu aku ethimo kuthua kwenewe katiwa nzoka eko kuma kakuyanu bakuni Ruto kura niwe we muthitie yu ambothi wa sumbe yu mother in law ulosiete mukau wa musumbe na ututake kitikila kisicha mukau kana iche nyake wendia muno kinoki kura tunapikia Raila Odinga oyenda nota alamu akomani Mandaus mwatheka binu ya Mutooni no mwisi na ini mwisi na be mundu ungi witawa ngai no mwisi mwibitila mubandawa dawa is the beginning ikala inyoze mwisi dawa is the beginning kiumo changa is going to be on you teka kiti cha dawa kikuona nwa ona ikusi asiana sienyu ona ikusi asiamenyu ona ikusi ona mukarepiwa na mukapostiwa kila bandu what goes around comes around. I'm so happy. Dawa was the champion yaka kutheka mbinu ya Mutooni. Now Mutooni the champion yotheka kiti chako. In fact kiti eti ya dawa. Sisi wananchi wa Kenya tumetosheka na uongozi wa kabila mbili, kwani wao ndio wako na mboro ya kiuma na wale kabila zingine mboro ya matope. Kura zetu tumeshaamua twapea Raila Odinga. Nekawadia achanga inasomo ikiwa tukawa olu wakinyata ngwade dio ibadhi. Kana look exercise dikalewa na kasu